to Tanzania, where Samia Suluhu is now receiving her certificate. Let's cross over. Kidogo cha 10 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, umechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hati ya kuchaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Dr. Emmanuel John Nchimbi wa Chama cha Mapinduzi CCM, kwa mujibu wa ibara ya 47 ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kifungu cha 47 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Those were live images of President Samia Suluhu receiving her certificate from the Electoral Commission. Muri uwo mukutangira bikurikira mu gace gato cyane kamashusho ni ku munsi wa 4 w'imyigaragambyo muri Tanzania, kabone nubwo bamaze kwemeza ko Samia Suluhu Hassan ariwe watsinze amatora y'uyu mwaka 2025. Ni ku majwi y'umurengerane wa mbere utsinze ku kigero cyo hejuru 97 n'ibice bitandatu, ariko kandi ntibyabujije abigaragambye noneho gukomeza imyigaragambyo yabo kandi ku kigero cyo hejuru. Mubwo ngubwo noneho hari amashusho akomeje kujya hanze agaragaza abasirikare barwana n'abigaragambye bari bakomeje kugenda batwika ibirango byose bya Samia Suluhu Hassan. N'ubundi uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga kuri ubu ngubu biragoye cyane kumenya ibiri kubera muri Tanzania bijyanye n'uko internet iracyakuweho kugeza n'iyi saha ntabwo barayisubizaho. Ibyo kandi bikajyana nuko curfew nayo ikiriho, ntabwo arasohoka itangazo ryemeza ko izo ngamba zakuweho. Muri rusange rero tugiye kuba tugaruka ku bijyanye nuko umwuka wifashe hariya muri Tanzania. Sibyo gusa, turaza kugaruka ku bijyanye n'iyo certificate yahawe Samia Suluhu Hassan nk'uwatsinze amatora yanyuze mu mucyo. Hanyuma rero ndaza kugaruka ku bijyanye n'icyo amahanga akomeje kuvuga ndetse n'andi makuru ajyanye na Tanzania. Rebo hasanitse subscribe kugira ngo ugikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu 5 kuri 5. Ni nyuma y'uko Perezida Samia Suluhu Hassan yatangajwe mu watsinze amatora ni ku majwi 98, ni ku mpuzandengo igihugu kinjiye mu gihirahiro gikomeye. Internet iracyakupwe, amashanyarazi nayo hamwe na hamwe yahagaritswe, abigaragambye bakomeje kuraswa, naho ibihugu by'amahanga birasaba ko habaho kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ni muri Dodoma ku cyicaro cya komisiyo y'amatora ya Tanzania NEC, Perezida watorewe kongera kuyobora igihugu Samia Suluhu Hassan yambitswe ikamba cyangwa se ahawe certificate nk'icyemezo nyine cy'uko yatsinze ngo binyuze muri demokarasi cyangwa se ngo amatora yanyuze muri demokarasi. Na Jacob Mwambegele ni umuyobozi wa NEC imbere y'abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi cyangwa se CCM n'abakozi ba leta bari baherekeje Samia Suluhu Hassan mu rwego rwo kujya kwishimira intsinzi ye yakadasohoka. Ariko nk'uko amwe mu makuru aturuka ku gitangazamakuru BBC abitangaza, ngo ni mu gihe bari ababyina intsinzi i Dodoma ni mu mujyi wa Dar es Salaam, abaturage nabo barigaragambya. Amasasu aravuza ubuhuha muri abo baturage bigaragambya, amashanyarazi n'ubundi hamwe na hamwe noneho yakupwe bijyanye n'uko abigaragambya bacaga insinga bakazikoresha mu gutwika ibikorwa remezo bitandukanye bya Samia Suluhu Hassan. Tanzania yabaye igihugu kuri ubu ngubu twavuga ko kirimo akaduruvayo. Ni mu gihe Samia Suluhu Hassan yakiraga certificate nk'uwatsinze amatora ku majwi 97 n'ibice 66. Igihugu cyari kimaze amasaha 24 kitarabona
uko interineti yasubirwaho ni interineti yakuke kuva ubwo abigaragambya batangiraga ku munsi w'ejo kwa gatanu. Byari byavuzwe ko iza gusubizwaho, ariko n'ubundi amasaha 24 arashize iyo interineti itarongera gusubiraho. Yewe rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yatanze isezerano ry'uko uyu munsi interineti isubiraho, ariko n'ubundi abigaragambya bakomeje imirimo yabo. Intsinzi ya Samia Suluhu Hassan ntabwo yigeze ibitambika. Guhera kwa gatanu nimugoroba nibwo amakuru yakomeje kujya hanze yemeza ko ibikorwa bitandukanye ko bigiye noneho gutangira kurindishwa inzego zikomeye, ariko kandi ibitangazamakuru birimo nka Reuters, Al Jazeera, Jeune Afrique ndetse n'ibindi mpuzamahanga byose byatangaje ko Tanzania yabaye umwijima w'ubutegetsi. Ni nyuma y'uko inzego za leta zikomeje kubuza ibitangazamakuru byose byo mu gihugu noneho gutangaza amashusho cyangwa se amakuru ajyanye n'imyigaragambyo. Bivuze ko ubu ngubu noneho kumenya ibijyanye n'amakuru yo muri Tanzania biragoranye cyane, kubera ko byinshi mu bitangazamakuru byahagaritswe, interineti ntayihari. Bivuze ko tutabona n'amakuru aturuka mu baturage ubwabo. Icyakora cyo umunyamakuru ukorera i Mwanza yabwiye The East African ati abaturage ntibabona umuriro, radiyo cyangwa se televiziyo kuri ubu ngubu bisa naho byahagaze mu gihugu. Interineti yo yarahagaritswe, yamaze kuba amateka. Ni nk'uko igihugu cyose nyine cyamaze kujya muri gereza yitwa Tanzania nyine. Ni nyuma y'uko komisiyo itangaje ibyavuye mu matora umujyi wa Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, Tanga ndetse na Zanzibar. Abaturage n'ubundi bakomeje imyigaragambyo nk'uko bisanzwe. Guverinoma yahise ishyiraho uburyo noneho bwo gutangira gukumira abo bigaragambya, aho amakuru avuga ko noneho inzego za leta zahawe amabwiriza mashya yo guhangana n'abo ngabo bigaragambya, ariko nanone ngo bakirinda noneho kumena amaraso. Umwe mu bakurikiranira hafi byara muri Tanzania wavuganye na Al Jazeera yagize ati birasa naho noneho igihugu cyafashe ingamba nshya bijyanye n'igitutu cy'amahanga. Babwiye abasirikare n'abapolisi gutatanya abigaragambya ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ariko kandi ntabwo bifuza ko amaraso akomeza kumeneka. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane Chadema yatangaje ko abantu benshi n'ubundi bakomeje kwicwa, ni mu gihe kandi aba bamaganye kure ibyavuye muri ayo matora, bavuga ko ari ay'ikinamico. Guhera kuri uyu wa gatandatu mu gitondo ibihugu byinshi byatangiye kugaragaza impungenge zikomeye. Canada, Norvège, United Kingdom ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye birimo nk'Ababiligi basohoye itangazo rihuriweho bavuga ko bababajwe cyane n'imyitwarire y'inzego z'umutekano muri Tanzania. Banongeraho ko ibihugu byose bigomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse ko n'impande zihanganye muri Tanzania ko zigomba gukora nk'ibyo. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Dar es Salaam nayo yasohoye travel advisory, irasaba abaturage b'Abanyamerika kureka gutemberera muri Tanzania kubera imyigaragambyo, iterabwoba, ubwicanyi n'itotezwa ry'abantu bashinjwa kuba umuryango w'abigaragambya cyangwa se mu muryango w'abaharanira ko ubutegetsi bwahinduka uzwi na Gen Z. Si ibyo gusa, nk'uko bigaragara muri iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baravuga ko Tanzania yatangiye no kurwanya abaryamana bahuje ibitsina. Ni mu butumwa bwashyizwe hanze buragira buti tariki 31 Ukwakira 2025 dusabye abaturage bacu gusubika ingendo zerekeza muri Tanzania kugeza igihe umutekano uzongera gusubiriraho. Hari amakuru y'ubwicanyi, iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko ndetse no ku myemerere. Hanyuma rero ni mu muhango wabereye i Dodoma, Jacob Mwambegere ni umuyobozi wa NEC yahaye Samia Suluhu Hassan icyemezo cyemeza ko yatsinze amatora yanyuze mu mucyo. Avuga ko ari amatora meza cyane yabayeho mu bwisanzure ndetse no mu mahoro, ariko amashusho akomeje gukwirakwira hose akagaragaza abantu benshi batunga agatoki Perezida Samia Suluhu Hassan, bavuga ko ari icyitegererezo cyiza cy'umuyobozi w'igitugu cyangwa se umuyobozi w'umunyagitugu. Umwe mu banyamakuru bo muri Kenya nawe yanditse ati uyu mugore yamamaye hose ko ari umugore wa mbere uyoboye Tanzania, ariko kuri ubu ngubu noneho arimo kwamamara nk'umuyobozi w'umunyagitugu wishe benshi, wahemukiye benshi mbere y'uko aya matora ayatsinda. Naho rero General Z cyangwa se GZ cyangwa se aba Gen Z nabo bari mu myigaragambyo ndetse basohoye ubutumwa bukomeye. Urubyiruko rwa Tanzania rwita Gen Z
Movement for Reform nirwo ruyoboye imyigaragambyo ikomeye bavuga ko bashaka demokarasi ni ku mbuga nkoranyambaga nubwo interineti yakuweho bakomeje gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bo bakomeze guhanahana amakuru harimo n'uburyo bwa Bluetooth. Aba rero baravuga ko nubwo Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora ngo ni amatora yatsinze ku giti cye ariko ngo bo ntabwo bari bujya hariho hose barakomeza kwigaragambya mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ibyifuzo byabo. Iri tsinda ry'urubyiruko rirasaba ivugururwa ry'amategeko y'amatora ndetse bagasaba ko ibijyanye n'imiyoborere muri Tanzania byahinduka. Ikindi kandi bakavuga ko barambiwe CCM ibayoboye imyaka 64 yose. Hanyuma rero tugana ku musozo, Perezida Samia Suluhu Hassan kugeza ubu ngubu nta kintu aratangaza ku mugaragaro ni ku bijyanye n'iyi myigaragambyo yahitanye benshi ndetse nta n'abaperezida benshi twari twatangira kubona bamwifuriza intsinzi nk'uko bijya bigenda n'ahandi. Perezida Samia Suluhu Hassan ntabwo nawe ubwe aratambuka ngo ashimire abaturage bagera kuri miliyoni 30 bamutoye nk'uko bigaragazwa nyine n'imibare. Nta nubwo aravuga ijambo na rimwe ku bwicanyi cyangwa se n'ibindi bikomeje kubera mu gihugu cye kugeza uyu munsi. Ni mu gihe Samia Suluhu Hassan ashimira cyangwa se yishimira ku giti cye manda ya kabiri igihugu cye kiri mu mwiryane mwinshi ubutegetsi n'abaturage, aho benshi bavuga ko amatora yo muri uyu mwaka ari isomo rikomeye cyane ryo kumenya uburyo Tanzania ngo itabamo demokarasi. Tanzania kuri ubu ngubu ni igihugu kiri kuvugwa hose nk'igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu, kabone n'ubwo cyari igihugu cyari kimaze imyaka myinshi kicecekeye. Gukorera uko byifashe muri Tanzania ni amakuru nkomeza gukurikiranira hafi. Nkongera kwibutsa ko aya makuru nayateguye nifashishije Movement for Reform nirwo ruyoboye imyigaragambyo ikomeye bavuga ko bashaka demokarasi ni ku mbuga nkoranyambaga nubwo interineti yakuweho bakomeje gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo bo bakomeze guhanahana amakuru harimo n'uburyo bwa Bluetooth. Aba rero baravuga ko nubwo Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora ngo ni amatora yatsinze ku giti cye ariko ngo bo ntabwo bari bujya hariho hose barakomeza kwigaragambya mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze ibyifuzo byabo. Iri tsinda ry'urubyiruko rirasaba ivugururwa ry'amategeko y'amatora ndetse bagasaba ko ibijyanye n'imiyoborere muri Tanzania byahinduka. Ikindi kandi bakavuga ko barambiwe CCM ibayoboye imyaka 64 yose. Hanyuma rero tugana ku musozo, Perezida Samia Suluhu Hassan kugeza ubu ngubu nta kintu aratangaza ku mugaragaro ni ku bijyanye n'iyi myigaragambyo yahitanye benshi ndetse nta n'abaperezida benshi twari twatangira kubona bamwifuriza intsinzi nk'uko bijya bigenda n'ahandi. Perezida Samia Suluhu Hassan ntabwo nawe ubwe aratambuka ngo ashimire abaturage bagera kuri miliyoni 30 bamutoye nk'uko bigaragazwa nyine n'imibare. Nta nubwo yavuga ijambo na rimwe ku bwicanyi cyangwa se n'ibindi bikomeje kubera mu gihugu cye kugeza uyu munsi. Ni mu gihe Samia Suluhu Hassan ashimira cyangwa se yishimira ku giti cye manda ya kabiri igihugu cye kiri mu mwiryane mwinshi ubutegetsi n'abaturage, aho benshi bavuga ko amatora yo muri uyu mwaka ari isomo rikomeye cyane ryo kumenya uburyo Tanzania ngo itabamo demokarasi. Tanzania kuri ubu ngubu ni igihugu kiri kuvugwa hose nk'igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu, kabone n'ubwo cyari igihugu cyari kimaze imyaka myinshi kicecekeye. Gukorera uko byifashe muri Tanzania ni amakuru nkomeza gukurikiranira hafi. Nkongera kwibutsa ko aya makuru nayateguye nifashishije